Ono što negdje želim prije nego što počnemo jeste da stvarno zahvalim svima koji su pokazali interesovanje da danas budu baš na ovom meetupu, jer je ovo jedan od prvih meetupova gdje govorimo o cyber bezbjednosti. Ono što slijedi jeste kratka prezentacija o cyber bezbjednosti, nekih 10 minuta kolega Aleksandar, koji je inače moderator ovog panela, a zatim ćete imati priliku da čujete naše paneliste na teme koje ste mogli da vidite kroz samu najavu. Zašto je cyber security toliko važna i zašto joj se ne pridaje toliko značaja? Ovo je jedno od pitanja koje, ja mislim, je najbitnije u današnje vreme. Svi smo u dobroj meri nezaštićeni. Vidjet ćete na jednom od kasnijih slajdova kako sam ja lično poruku dobio, mislim, juče ili prekjuče. Ko su ključni igrači u cyber prostoru Crne Gore? Ono što vam mogu reći je da to nije onaj mali iz Češke. Ja mislim da smo njega uhvatili zajedno sa nigerijskim princom pre par godina. Šta se sve radi na polju edukacije na temu cyber bezbednosti? Isto jako bitno pitanje, ali da li ćemo doći do nekog odgovora, to ne znam. Znam samo da treba da počnemo da radimo na odgovoru na ovo pitanje. Kako zaštititi digitalne resurse? Ovo pitanje je direktno povezano sa ovim prethodnim. Tiče se edukacije. Svi moramo da poradimo na edukaciji kako našoj, tako ljudi i osoba iz našeg okruženja, odnosno naše porodice. Gospodine Krkotiću, vas bih hteo da pitam kako je stanje trenutno naše javne infrastrukture i šta je urađeno u proteklih godinu dana na zaštiti iste? Kada je u pitanju konkretno cyber bezbjednost državnih organa, odnosno dijela kojim upravlja Ministarstvo javne uprave, mogu reći da od prošle godine kontinuirano se radilo na unapređenju istog kroz kako formiranje Direkcije za informacionu bezbjednost u okviru Ministarstva javne uprave i angažovanje novog seta ljudskih resursa, odnosno novog kadra u toj direkciji, tako i kroz jedno sistematsko unapređenje svih tehničkih kapaciteta koji su implementirani u okviru Ministarstva javne uprave, kao i drugih ministarstava kojima Ministarstvo javne uprave pruža cyber bezbjednost. Što dalje mogu da kažem, da u okviru same edukacije vezano za cyber bezbjednost, da prošle godine, odnosno prošle i ove godine smo u saradnji sa našim eksternim partnerima, Evropskom unijom, NATO-om i drugim imali dosta veliki broj obuka na kojima su učestvovali službenici Ministarstva javne uprave i drugih ministarstava koji su prepoznati kao ključni nosioci cyber bezbjednosti u Crnoj Gori u okviru strategije cyber bezbjednosti koju smo također razvili 2021. za jedan petogodišnji period, a također na našu inicijativu pokušali smo tu da uključimo i bilo je nekoliko prvenstveno telekomunikacijnih operatera i njihovih službenika koji su učestvovali na tim obukama. Znači, ne samo da smo radili sistematski na unapređenju znanja u državnoj upravi, već smo pokušali da angažujemo i privatni sektor, odnosno te, da kažem, kritične nosioce cyber bezbjednosti Crne Gore, nacionalno, kao što su telekomunikacijni operateri, Elektroprivreda Crne Gore i drugi. Kako integrisane infrastrukture državnih organa sa telekomunikacijnim operaterima, znači mi koristimo telekomunikacijne operatere kao internet provajdere i tu koristimo dva telekomunikacijna operatera koji su namijenjeni kao redundanstvo u slučaju pada jednog da imamo drugi. Osim toga, telekomunikacijoteri oba njih pružuju nama zaštitu prilikom DDoS napada, to je nešto što je specificirano sa ugovorom. Prilikom toga, a što se tiče masivnog cyber napada, ta strategija, odnosno taj plan još nije u potpunosti razvijen, a predviđen Zakonom o informacionoj bezbjednosti kao i definisanjem kritične infrastrukture na kojoj će se raditi nakon usvajanja Zakona o informacionoj bezbjednosti. Taj zakon je trenutno u fazi predloga, odnosno napravljen je zakon
završene su javne konsultacije, napravljen predlog zakona, treba se pošalje Evropskoj komisiji na dodatne komentare, nakon čega ide usvajanje. U okviru toga zakona predviđeno je osnivanje agencije, očekuje se da će se to dogoditi početkom sledeće godine, budžet za agenciju je predviđen i on će biti plasiran ove godine. Zatim, prostorije za agenciju su takođe opredjeljene, koja će najvjerojatnije da budu u okviru prostorija u Danilogradu, respredna zgrada koju su koristili tamo, a vezano za ovaj tehnički park što pominjete, znači tu se radi o, nije to bilo sa francuskom vladom, nego jeste taj regionalni edukacioni centar. Znači on je formiran i već ove godine su održane 3 obuke za predstavnike ne samo Crne Gore, već i iz regiona, znači 6 država regiona, a plan je da bude u tom tehničkom parku, sad nisam siguran kad se očekuje da on bude završen, znači se koriste te prostorije u tehničkom parku, mislim da isto početkom sledećeg godine. Znači obučavanje službenika koji nisu iz IT tehnologije, koji nisu usko specijalizovani za to, gdje mogu da kažem da službenici koji jesu, da su imali dosta obuka i da su oni dobro obučeni, a za obučavanje službenika koji nisu, svakako organizacija, institucija koja obavlja sve obuke je Uprava za ljudske resurse. I tu je sa njihovim planom i programom prepoznat program cyber bezbjednosti i bezbjednost podataka. Znači, postoje 2 kursa koje oni organizuju i mislim da je ove godine na jednom, ja sam učestvovao na 2 u stvari, mislim da je organizovano bilo 4 ili 5 obuka kojima je pohađalo po 30 službenika, iz ove druge ne znam, ali oni su napravili znači plan i program tog sistematskog obučavanja državnih službenika i namještenika. Osim toga, trenutno smo u fazi nabavke nekoliko softverskih alata koji su komercijalne proizvodnje i namijenjeni baš za generalnu obuku državnih službenika i namještenika, vezano i za phishing i za generalnu obuku za cyber bezbjednost, tako da je to jedan od planova kad se nabave ti softveri, što očekujemo vrlo brzo, da će to da podigne isto nivo znanja državnih službenika i namještenika. Dobro, znači softver, vidim da ste pokrenuli tu neku priču šta se dešava sa zastarelim hardverom i operativnim sistemima koji su kod vas još uvek u upotrebi. Verovatno imate još nekih Windows servera i aktivnih direktorima koji su na sistemima starim preko 10 godina. Konkretno u Ministarstvu javne uprave sistemi su nakon prošlogodišnjeg cyber napada skoro svi zamijenjeni. Znači kompletno je nabavljen novi hardver i pristupili se virtualizaciju kao što se to sada obavlja u svim modernim sistemima, kompletan hardver je zamijenjen, tako da više Ministarstvo javne uprave nema, da kažem, zastarelog hardvera, to je relativno novi hardver. Takođe, svjesni smo da je neki standard u svijetu mijenjanje hardvera nekih 4-5 godina i to mi pokušavamo i ove godine ćemo zamijeniti neki hardver koji dolazi u te granice održivosti. Međutim, vi ste ipak, ali opet ne mogu govoriti u ime drugih institucija, nešto što je meni poznato da neke druge institucije dalje imaju problem sa starim hardverom, upravo što ste vi rekli, i nažalost usled nedostatka resursa da nisu u mogućnosti da zamijene taj hardver. Šta mi možete reći vezano za ovaj aktualni poziv US State Departmenta? Da li vi sarađujete sa US State Departmentom u tom delu, u kojoj meri, kako je uopšte došlo do tog poziva, da kažem sa te pravne i državne strane gledano, a kasnije ću se Pa mi imamo saradnju konkretno sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država i trenutno oni su jedan od naših donatora. Osim njih, želio bih ovdje da kažem da i Velika Britanija i Evropska unija su isto tako naši jaki partneri sa kojima smo specijalno intenzivirali saradnju ove godine. Međutim, na to pitanje o toj nagradi, to smo čuli i mi i ne znam nikakve informacije vezano za to, osim... Se nadate vi, mislim, da li postoji neki zvanični dokument? Inače, ja sam se obratio ambasadi Sjedinjenih Američkih Država ovde u Crnoj Gori, to pre jedno 15 dana, ali do dan danas nisam dobio nikakav odgovor vezan za ovaj poziv.
Tako da svi smo nekako u magli. Ogromna je cifra, prošlo je godinu dana, kao što sam rekao, kasnije ću da popričam sa gospodom Mladenom i Stankom vezano za ovaj deo, ali me zanima sa, da kažem, ove pravne strane, kako je to rešeno, čemu se vi nadate, da li će tu uopšte se doći do krivca, i do odgovornih osoba za prošlogodišnji napad? I šta radimo na sprečavanju, da kažem, da se to ne ponovi, pošto je ovo verovatno ljudska greška i neobaveštenost ljudi, odnosno kao što bi većina ljudi danas kliknula na link u mailu. Vezano konkretno za cyber napad koji se dogodio prošle godine, znači u saradnji sa FBI-em koji je ovdje radio forenziku toga napada, kao i francuski nacionalni CIRT, koji su bili pozvani tada kao pomoć prilikom rješavanja cyber napada, i oni su napravili izvještaje u kojima su ustanovili određene konkretne činjenice koje sad ne mogu da iznosim u javnosti, ali ustanovili su inicijalne vektore napada, kako se napad širio, kao i da se nije radilo samo o jednoj vrsti napada, već da su postojale i druge maliciozne aktivnosti, kako su naveli u svom izvještaju od napadača koji su pokazivali izuzetno sofisticirani nivo znanja. Da li će se doći, kontribucije naravno u tom izvještaju nisu navedene ni na koga, i da li će se doći do počinilaca, to svakako nije posao niti nadležnost Ministarstva javne uprave. Nažalost, kontribucije samog napada su niži prioritet Ministarstva javne uprave, s obzirom da smo mi tehničko ministarstvo, i u smislu da koliko dobijemo ipak kontribucije, mogli bismo da gledamo te tehnike, taktike i procedure u cilju naše defanzivne pripreme za sljedeći napad, ali samog nalaženja to nije nešto što se bavi Ministarstvo uprave, tužilaštvo, upravo policije. To je već posao tužilaštva i izvršnih organa vlasti, kao što su, ne znam, policija, AMB, na njima je da pronađu i da procesiraju počinioce takvih stvari. Ali mene u ovom delu, a verovatno i sve nas ovde zanima ovaj tehnički deo. Šta smo mi uradili konkretno bez pomoći FBI-a, francuskog CIRT-a i ostalih stranih službi i tela. Naravno, mislim, svi smo im zahvalni na toj pomoći, ali mene zanima konkretno, kao i što je tema ovoga sastanka, jedna od tema je stanje cyber bezbednosti u Crnoj Gori. Znači, pričamo o Crnogorcima, pričamo o crnogorskim institucijama, crnogorskim firmama. Gde smo mi na mapi sveta po pitanju cybera? Da, znači, hvala na pitanju. Prije svega, nakon cyber napada koji mogu da kažem je, osim što imaju izuzetno negativni efekat na cjelokupni društveni proces u Crnoj Gori, je imao i jedan dio pozitivnog efekta, odnosno da je doveo do povećanja svijesti o značaju cyber bezbjednosti. I što smo mi konkretno u Ministarstvu javne uprave uradili jeste bio jedan sistematski prilaz o rebuildovanju, obnavljanju sistema kompletno isponove. Znači, radili smo na podizanju svih sistema od scratch, kompletno, znači od reinstalacije praktično svih informacionih sistema koji smo imali i vraćanju podataka sa backupa. Na taj način smo osigurali da, ili u najvećoj mogućoj mjeri što je moguće, osigurali da ti maliciozni kodovi neće biti prisutni u novim sistemima. To je bilo preporuke i mi smo krenuli tim putem. Iako je to bio dugotrajan i mukotrpan proces za nas, ipak smo se odlučili da to uradimo. Druga stvar je što smo instalirali veliki broj tehničkih rješenja. Znači, radili smo na podizanju toga Security Operation centra, na praćenju aktivnosti i kontinuirano radili na podizanju naše ekspertize. Znači, sada trenutno i dalje primećujemo veliki broj napada. Mogu reći da od početka godine
opet blokirano nekoliko hiljada adresa koji su rezultat bili naše tehničkog monitoringa, koje su primijećene, zatim više stotina i krajnjih stanica i servera, nekih su bili opet stavljeni u karantin kao rezultat potencijalnih malicioznih aktivnosti koje smo prepoznali sigurnosnim monitoringom i konstantno radimo na, a specijalno sad u zadnjih nekoliko mjeseci kao saradnja sa Velikom Britanijom, njihovim tehničkim ekspertom, radimo na implementaciji novih dodatnih tehničkih rješenja koji će dodatno poboljšati našu cyber bezbjednost, jer kao i što svi znamo, svakodnevno primećujemo ekspanziju novih tehnologija koje svakako imaju benefit. Druga stvar, nešto sa čim imamo problema, je angažovanje dodatnog kadra i očekuje se da Direkcija za informacijsku bezbjednost, koja trenutno broji 6 službenika i načelnika, znači 7 u sljedećoj godini ojačamo sa dodatnih 3 službenika, a također znači planirano je i uspostavljanje agencije za cyber bezbjednost. Hvala vam puno, gospodine Krkotiću. Gospodine Mladen, da li ste vi uključeni odnosno vaša firma, da li je uključena u sve ove operacije kroz tendere koji su dostupni bili u Crnoj Gori? Da li ste vi učestvovali u delu obezbeđivanja i pomoći pri podizanju svih ovih sistema? Kao prvo, htio bih da se zahvalim što ste me pozvali na ovako lijep skup i raduje me to što ima dosta mladih ljudi u publici. Znači, ima nade za Crnu Goru. Ovo je jako moderna tema. Nažalost, učimo se na svojim greškama. Tako se učila i Danska. Od nečega moramo da krenemo. Tako se učila i Danska. Rekli ste da poredimo gdje smo mi u cyber svijetu. Danska je, ajde da kažem, imala proboj 2016. godine, sada je lider u regionu. 91% evropskih zemalja je uzela regulativu. Postoji 12% država iz regiona koji nemaju nikakvu regulativu i možda čak i ne žele da ju usvoje. Kao prvo, nama trebaju zakoni. Zakoni koji nisu zakoni da ih tumačimo na različite načine. Cyber bezbjednost je jedna ozbiljna stvar. Cyber bezbjednost je 0 ili jedinica. Znači, ozbiljna stvar. Nema poverenja. Znači, nulto poverenje u sve. Mi iz kompanije Čikom smo prije 5 godina ušli u taj posao. Shvatili smo gdje smo, gdje treba da idemo. Od 120 zaposlenih i više, neki dio su programeri, pošto mi nije došao na provjeru određeni programeri koji dođu prilikom onboardinga na posao. Imamo 18 inženjera koji su podijeljeni u 4 tima. Imamo analitičare prvog nivoa, drugog nivoa, trećeg nivoa, neko ko upravlja SOC-om i neko ko izvještava menadžment o uspješnosti i poslu koji radimo. Znači, generalno ulažemo u ljude, jer našu kompaniju čine ljudi, prvenstveno. Neko kaže, ljudi su najslabija karika, ja kažem, mogu biti najslabija, mogu biti najjača, jer upravo ono što se desilo u Ministarstvu javne uprave, vidjeli smo da tamo nismo imali ljude. Mi radimo od 8 sati, ja sam sad s posla došao, znači nema 15-20 minuta, a hakeri, kao što znate sami, rade od 4 pa do 8 ujutro, što znači da imamo dvije različite stvari. Generalno, bilo kakva promjena u sistemu, mene je pohvalno što je kolega rekao da su osnovali, da su ulažu u ljude, da su krenuli s edukacijama. Na nečemu se radi, od nečega se mora krenuti. Znači, moramo se krenuti, ali ipak smatram da su moje mišljenje, kao, aj mogu reći, eksperta, pošto se ovim bavim dugo godina, 15 godina, samo se ovim bavim, proceduralne stvari su jako bitne. Procjena rizika
spoznaj sebe, s kojim to asetima ja rukovodim, koja su opasnosti po te asete, ko su ljudi koji rade na njima, koliko ih imam, na koji način su mi raspoloživi, da li ako moj backup je bio na nekoj lokaciji, da li je on tamo testiran, da li ga imam uopšte, business continuity, ja radim s privredom, da se razumijemo, radimo i sa državnim organima, ali jako je bitno da razumijete da sve počinje od poslovnog procesa, od mapiranja poslovnog procesa. Znači, vi imate jedan poslovni proces koji se razvija u određenoj organizacionoj jedinici, neka to bude neko ministarstvo. Morate pratiti poslovni proces. Ko je odgovoran? Prvo pitanje je ko je odgovoran za taj poslovni proces. Da znate, nije to nikakva tajna. Direktori organizacionih jedinica, oni su odgovorni. Oni svoju odgovornost spuštaju dalje na tehnologa, inženjera, ostalo. Mapira poslovni proces, ulazi i izlazi iz tog poslovnog procesa, jer u tom poslovnom procesu postoje određeni podaci. Ja sam specijalizirao, znači moja pasija su logovi. Ja se bavim logovima cijeli život. I uglavnom ulaz i izlaz iz tih logova vidimo akcije i reakcije koje su, ko nešto radi, šta radi i kako radi. Nadam se da sam odgovorio jedan dio. Mogu bih ja da pričam o ovome danima, ali eto, da skratim. Recite mi, gde je, da kažem, naša privreda, privredna društva, pojedinci, gde smo mi u cyber svetu, na kom smo nivou mi, da li uopšte postoji želja među mladima? To je žargonski rečeno drugačije, to oni posmatraju stranci. Mi uzimamo, crpimo znanje od stranaca, naravno oni imaju mnogo razvijenu zakonsku regulativu. Ja to sada malo spuštamo ga na taj nivo običnog korisnika. Zakonska regulativa je jako bitna, to je osnova svega, strategija, kao što je kolega Krkotić rekao, strategija, oni su imali jednu strategiju i oni su išli ka toj strategiji. Uglavnom sve kreće od pojedinca. Tako je. Morate imati lidera unutar kompanije, da se razumijemo. Mora biti neko ko vuče, znači sigurnost unutar određene kompanije vuče CISO, zajedno sa timom koji okuplja. Kaže, ti si dobar upravljač, onoliko koliko okupiš ekipu oko sebe. Znači, ne može direktor to da radi, direktor upravlja, ostali rade, a on prati i izvještava. Jako je bitno izvještavanje. Ja znam određene činjenice i mene je zabranjeno da pričam o tome. Ministarstvo je tražilo pomoć od svih, da mi imenom i prezimenom napišemo mail ko je raspoložen da pomogne ministarstvu. Ja sam rekao da ja sam raspoložen od ponedeljka do petka, jer imam 3 djece, nisam mogao subotu i nedelju, moram se i familiji posvetiti. Svi ovdje, ja vidim par inženjera u ovoj sali i njihova imena sam vidio tamo. Znači, mi smo mala zemlja, malo nas je. Pa baš zato i pitam, opet, gde smo mi, meni je drago da čujem da tu postoji saradnja, kao što sam rekao u uvodu, ja konkretno znam da Čikom jako dugo godina sarađuje kroz raznorazne tendere i ugovore koji su direktna posledica tih tendera. Znam da imate jako lepu saradnju, ja sarađujem privatno sa pojedinim državnim firmama i susretao sam i vaše inženjere na svim tim lokacijama, zato mi je drago da ste ovde. Na stranu, da kažem, cela ova priča oko prošlogodišnjeg napada, ono što mene konkretno zanima, da li postoji, da kažem, neka zainteresovanost konkretno vaših ljudi da se tu stalno uči, prijatelja, svih ostalih, gde je Crna Gora u tom delu? Pazite, vi na određene forume, hakerske forume, naravno to je jedan dio našeg posla. Naravno, mi skrinujemo naše zaposlene, gledamo gdje su, šta su, kako rade i na određene hakerske forume po svijetu možete da vidite dosta ljudi iz Crne Gore, mladih ljudi. Ne znam. Znači, mladih ljudi koji se kreću u određenim krugovima, možda oni skrenu, možda ne skrenu, da se razumijemo, ja sam učio tako što sam napadao. Znači, da bih mogao da se branim, ja sam morao da napadam. Znači, prije 12 godina. Možete zamisliti kakva je bila nivo kad pitate gdje smo mi sa cyber sigurnošću. Pazite, ne možemo to tako. To je, ajde da ne kažem, glupo pitanje. Zašto? Zato što vi morate da mjerite. Što to znači? To znači da svako ministarstvo svakodnevno prijavljuje incidente, ako ih ima.
velike incidente, zna se skala ko je veliki, koji mali incident, nizak uticaj, šteta velika i tako dalje. Svakodnevno. I kad ugradite sve sisteme, obučite zaposlene koji nemaju veze sa cyber sigurnošću, sajti, nikad ih nisu vidjeli. Nauče i pročitaju svoje procedure i vi date izvještaj da su oni svi pročitali svoje procedure unutar kompanije. Onda možemo da kažemo, sad imamo nešto. Svi mi znamo koliko su naši ljudi voljni da čitaju. Saslušajte me, znači odgovornost je tu jako bitna, politike sigurnosti gdje se kaže tačno funkcijom, pošto smo mi svi zamjenljivi, da se razumijemo, svi smo mi zamjenljivi. Ja sam možda danas živ, sutra neću biti, a onda kaže gdje su one lozinke od njega, kako. Znači to su sve rizici. Počinje se od rizika. Čime gazujemo? Ko je odgovoran za to? I procjenjujemo rizike. Kad procijenimo rizike i vidimo gdje smo tanki, stavljamo to koje kontrole možemo da postavimo, koje imamo. Ako mi nemamo kontrole i ne možemo to da nosimo na našim leđima, pa ima neko ko je izviše nas, ko odlučuje o tome. Ti si odgovoran do određenog nivoa. Moja odgovornost je do toga da ja predstavim sistem onakav kakav jeste. I to predstavljam u određenim bojama. Znači crvena boja, znati sama, stani, pogledaj, žuta boja, pripremi se, jel? Znači boja semafora, menadžment prepoznaje, ne voli crvenu i narančastu boju, ali ima određenu boju koju može da prihvati. To prihvatanje se izražava u novcu, znate. Imate rizike, recimo, do 50.000 eura, kaže ja sam spreman da prihvatim 50.000 eura štete i ne želim tim rizikom da se bavim. Ali svake godine ću ja da prolazim kroz taj rizik i vidjet ću da li ja imam kontrole da taj rizik spustim na neki prihvatljivi rizik, iako je srednji prihvatljiv za takav menadžment. Moram napomenuti da je mnogo se može učiti od Ministarstva financija, sad ne znam da li je to isti organ, mislim da nije, od centralne banke. Oni su svoju regulativu jako lijepo napisali. I postoji zakon o bankama i odluke koji su postavili šta je obavezna da banka da uradi unutar informacionog sistema. I vidjet ćete tamo odluke o operativnim rizicima i sigurnosnim rizicima, tamo ćete vidjeti da je prva stvar odgovornost. Ko je za šta odgovoran? I da postoje nezavisne funkcije unutar sistema. Tačni domeni odgovornosti. Znači, nezavisna funkcija, to je funkcija na koju niko ne može da utiče, to je funkcija CIS-a, to je funkcija interne revizije, to je funkcija compliance-a, ako neko ne zna šta je compliance je usklađeno sa zakonom, to su pravnici koji usklađuju vaše politike sa pravom naše države. Onda imate služba za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, to su sve troškovi za banku, razumijete, ali nisu uliki troškovi kad dođe do nekog problema. Oni jesu troškovi u smislu plate, ali su upravljački i daju signale ljudima, to je menadžmentu, u ovom slučaju njima je menadžment ministar koji je već izviše, daju signale gdje treba da reaguju i kako da reaguju, na šta budžet da potroše, na šta da, jer morate imati neko opravdanje zašto vi trošite tolika sredstva. I da se vratimo, oni se naslanjaju na business continuity, disaster management. Opet vam pričam. Vi kao, ja sam prošao, imao sam tu sreću da sam počeo od kabla, znate, spajao sam kabel. A je li bez standarda? Kabel, spajate, pa pogriješite, pa opet popravite, pa onda dižete se na hub, pa na switch, pa na L2 switch, na L3 switch, pa dižete se na domain controller, pa idete dalje, sve do 7. nivoa. Ja sad se bavim TTP, znači ja se bavim piramidom bola, ili tako se zove, piramidom bola, a kolega se bavi bad piramidom, je li tako? Piramidom loših ljudi, ili ajde, s lijeve strane crveni tim, s desne plavi, gore ljubičasti, između imamo zelenu boju i žutu boju, možda sam pogriješio jednu boju, ali kaže vam, piramida bola, ili cyber kill chain, to su neke stvari koje su poznate, nažalost, mnogo godina iza nas. Da smo se bavili time, vidi, sve ćete uhvatiti u toj piramidi bola, možda na internetu proguglajte, piramida bola, pyramid of pain, i vidjet ćete na vrhu su TTP ili ATP. Ono što je vas zanimalo pitanje njega, ko je to, šta je to, pa ste pomenuli Češko, mali iz Češke.
Generalno, Ja sam to sada malo karikirao, ali generalno ljudi su totalno neupućeni. Ja znam, zadnje 2 godine se priča o tom malom iz Češke, a uopšte ljudi nemaju predstavu šta je... objasnit ću. Šta sve dešava? Objasnit ću. Znači, svakodnevno mi gledamo, svakodnevno u različitim kompanijama, određene IP adrese koje su toliko uporne i ništa se ne dešava. Pazite, mi sa naše strane sve to blokiramo, ali pitali ste gdje je tu telko, nije niko došao. Pazite, u zakonu kritična informatička infrastruktura postoji, zna se da je telko, jedan od njih, da su bolnice, da je vlada, da je škole, putevi, brane, elektroprivreda, da to je kritična informatička infrastruktura. Pa kad kažete, ko vama da internet? Ko nama da internet? Pa valjda bi trebalo i da nas štiti. Jer me razumijete? Da i oni filtriraju svoj saobraćaj koji dolazi do nas. Ono pitanje, ali nažalost, kao što sam se izvinuo na početku, niko nije bio u mogućnosti da dođe. Ja sam poslao njihovom cyber sektoru poziv, međutim... Pa sigurno imaju posla, sigurno. Nisu mogli da se odazovu. Sigurno. Znam, lično sam razgovarao sa njima. I žao mi je što nisu došli ovdje da daju njihovo viđenje stvari iz njihove perspektive, jer su oni ključni element u celom tom lancu napada i odbrane. Vjerujte mi, i njih je malo, i vjerujte mi da možete puno možete da naučite od tih ljudi, baš puno. I ovo što kažete, pojedini noćivaju u data centrima, ja ih znam dvojicu. Vjerujte mi da je tako. Malo je ljudi, jednostavno je malo. Malo je za sertifikovanje, bilo kako sertifikovanje treba puno para. Trebaju vam pare, bilo kako god. Neke stvari, kaže, možete naći na YouTube, to je sve polovično, da se razumijemo. Nije konkretno sve dato. Ono gdje najviše pažnje treba obratiti jeste edukacija prvo zaposlenih, ne IT zaposlenih, nego običnih korisnika, jer na kraju uvijek neko klikne. Pazite, na kraju to je toliko, morate da shvatite, mi smo prije 7 godina, tako, bilo je naručeno, neću pominjati kompaniju, evo pričamo, mislim da je okej priča, ako sam dosadan, slovan reći se dosadan da predam čovjeku ovaj mikrofon. Prije 7 godina je bila, ili 7 ili 5, ajde ne uzmite me, ima mail tačno ovdje, ali ne smijem da ga pričam zbog NDA sporazuma koji ima s njim. NDA sporazum je 3 godine, ja ih ispoštujem do 5. Firma ozbiljna iz Podgorice, koja je svoju sigurnost digla na jedan zavidan nivo i koja mjeri svoju sigurnost, koja zna gdje je i gdje želi da ode, je naručila napad. To je legalno pravo menadžmenta kad osjeti da ima neki problem ili možda ne vjeruje nekom unutar sistema. Oni su naručili napad njihovih direktora. Ja sam izvodio taj napad sa kolegama, evo ih ovdje su u drugoj klupi. Prvo treba da ga isplanirate, da znate, to i hakeri rade, da se razumijemo. Oni izvide prvo situaciju u zemlji, pa izvide određenim alatima IP adrese, vaš domen, pa onda vidite da se pojedine fale se na socijalnim mrežama, ja radim tu, ja ovo, pa onda mail postavio, pa u vašim dokumentima koje vi objavljujete na internetu, pohvala za Ministarstvo javne uprave, odmah, što primetim ja pohvalim, znači na njihovim dokumentima više ne možete da nađete koji operativni sistem koriste, koji je browser, koji je korisnik napravio dokument, šta je stavio ispod, to je jedna pohvala i to je stvarno tako, mi to stavljamo uvijek. Ali, gdje sam stao? Htio sam, kako izviđaju i onda nađu vašu IP adresu, javne, vaše IP adrese, skeniraju vašu IP adresu, pogledaju šta je to otvoreno, koji su to portovi iza, da li vi imate neku aplikaciju unutar firme, još ako je tu aplikaciju radio neko prije 15 godina, a nemate nikakvu podršku, niti ta aplikacija ažurirana, vjerujte mi, ne treba puno, evo kolega i tu pored mene, i on se bavi tih stvari, ne treba puno čoveku da vam kroz web sajt, ako ga hostujete kod vas, uđe na vaš server i za 10 minuta pokupi sve lozinke. Znači, nevjerojatno jednostavno. Nevjerojatno jednostavno to uraditi. Ali, vraćam se na napad, 30 direktora, od čega 18 su bile žene. Kako ćemo da ih napadnemo?
pa napadnut ćemo na sljedeći način. U to vrijeme nisu poznavali svoj sistem kako treba, znači ono spoznaj sebe, jer ti moraš znati sve asete kojim rukovodiš i šta ti unutra. Napravili smo ponudu koja nije mogla da se odbije. Pazite, napravili smo ponudu Baricentro 4 dana 139 € avionom. Ajde recite mi od djevojaka, žena u publici, ko ne bi kliknuo na takav link? Vjerujte mi, u 10 minuta svi 18 su bili na našoj mreži. Znači, svi su bili kod nas. Ostatak su bili muškarci koji su trebali da promijene svoju šifru na OVA. Znate, servis OVA je Exchange server, tad nije bio ranjiv. Promijenili su, mi nismo uzimali lozinke stvarno, jer nismo htjeli da uzimamo lozinke, mogli smo, a nismo htjeli. Naši kolege koji su nas angažovali došli su kod nas u kompaniju i mi smo prezentovali taj nalaz. Sve bukiranim apartmanima. Znači, ko, šta, gdje, kada i kako. S tim što taj PDF koji je bio u toj ponudi, otvarao se, bio je jedan pecaroš i na folderu je pisalo, evo pojedini se smiju iz publike, ali nebitno, prepoznaju kakav je bio napad, oni su iz tih kompanija, ovo je moglo, sljedeći put je ovo moglo da bude pravi napad. Znači, to je edukacija. Sada ta kompanija ima unutrašnji portal sa politikama, procedurama i zna se koliko ljudi je pročitalo, jer vi pošaljete proceduru tipa lozinki ili šta je dozvoljeno ili neki standard sigurnosti unutar kompanije i niko to ne pročita. Znači on otvori i kaže, aha, dobro je to, sljedeći e-mail. Razumijete? Na ovom portalu koji su oni implementirali znaju u svakom trenutku koliko ljudi je pročitalo. Šta znači pročitalo? Znači da je on obavezan po proceduri obuke da čekira štrik da je pročitao. Razumijete? To je odgovornost. Kasnije vi možete za to da ga tjerate. Ako je postupio kako ne treba. Eto, ja mislim da se ja dosta vremena uzeo. Hvala vam puno. Gospodine Teodore, da li me čujete možda? Šta vršeno? Dobar dan. Da li vi mene čujete? Naravno, čujemo vas. Hvala što ste se odazvali pozivu, pa makar i ovako online. Samo kratak uvod. Gospodin Teodor je iz firme Sky Express koja se bavi cyber security-em, implementacijom raznoraznih rješenja. I gospodine Teodore, vama bih postavio isto ova pitanja kao i gospodinu Mladenu. Pošto ste vi ovdje zastupljeni na tržištu Crne Gore sa maticom u Srbiji, koliko klijenata imate ovdje i koliko su tražene usluge cyber bezbednosti? Šta nam možete reći iz vaše tačke gledišta? Kako je stanje cyber bezbednosti u Crnoj Gori? Zahtijevat će malo više vremena, ali ajde, pokušat ćemo. Da se vidimo, sad sam vodio neke bilješke. Prije svega hvala na pozivu, hvala prisutnima, pozdrav Dušanu i Mladenu, upoznali smo se, izvinjavam se gospodinu Jankoviću, nismo se još upoznali, nadam se da ćemo imati prilike ubrzo. Što bih rekao o cyber bezbjednosti u Crnoj Gori? Definitivno imamo jedan uzlazni trend u svakom slučaju, što je nažalost i posljedica prošlogodišnjeg napada, ali ajde da gledamo nešto dobro u svemu tome, a to je znači podizanje cyber security na nešto viši nivo, uopšte ne samo u okviru državnih organa, nego u okviru društva. Međutim, sa druge strane imamo odjednom sad poplavu svega i svačega, pa imamo, kako bješe, regionalni centar za informacionu bezbjednost koji u stvari formalno pravno ne postoji. Postoji na papiru? Ne. Postoji samo kao virtualni centar. Dušan može to bolje da objasni, kao pravno lice, taj regionalni centar ne postoji. Tu se očekivala neka, da kažemo, veća angažovanost i Francuske i Slovenije. Slovenija je dosta uradila, zaista Francuska nisam vidio neke
njihove doprinose u većem obimu. No, da preskočimo sad to. Ono što je po meni potrebno preduzeti u narednom periodu, kao što je Mladen rekao, zakonodavstvo, ali jedno veoma jasno i precizno zakonodavstvo. I sada postoji zakon o informacionoj bezbjednosti Crne Gore, doduše onako, da kažemo, više apstrakt zakona, ali i dalje upotrebljiv. I on i u ovakvom obliku definiše što je to kritična infrastruktura, ko pripada i negdje onako apstraktno što bi to trebalo da se uradi. Ok, sada imamo novi zakon koji je u dobroj mjeri usklađen sa NIS-2 direktivom Evropske unije, sa određenim izmjenama za koje smatram da nisu dobre, da čak nisu u duhu bezbjednosti. Opet vraćam se, jako sam zahvalan Mladenu na njegovom izlaganju, pošto je zaista, potpisujem od riječi do riječi. Jedna od ključnih stvari, pominjao je ulogu CISA i nezavisnost CISA. Se razumijem, ja sam u security preko 20 godina. Obavljao sam tu funkciju CISA u vodećim bankama, kako u regionu, tako i u Evropi. I u tim institucijama uloga CISA je izdvojena iz operative. Odgovara direktno ili izvršnom ili upravnom odboru. Jedino na takav način može da se postigne nezavisnost. U situaciji kada vi imate u postojećem predlogu zakona agenciju i savjet za informacionu bezbjednost, koji nisu pod ingerencijom vlade, nego pod ingerencijom Ministarstva javne uprave. Što više, čak ne ni pod ministrom, nego pod direkcijom za informacijne tehnologije itd., već hipotetički imate problem. Znači, na svaku ukazanu nepravilnost, neusklađenost, bilo što, može da bude stavljen veto. To ne bi smjelo da bude slučaj. Znači, tu predlažete da se napravi izmena hijerarhijska u tom delu. Da CIS bude totalno nezavistan, kao i ova agencija koja se planira, ali tako, gospodine Krkotić? Faktički da agencija za informacijonu bezbjednost bude u istom rangu kao i direkcija za informacijone tehnologije Ministarstva javne uprave. Znači, moraju biti u istom rangu i moraju imati nezavisnog supervizora iznad sebe, koji će na osnovu podataka koji dobija sa jedne strane od direkcije, sa druge strane od agencije za bezbjednost, donositi odluke i preuzimati odgovornost za to. To je također jedna jako bitna stavka koju je Mladen pomenuo. Odgovornost, ključna riječ u svemu. Mi smo navikli jednostavno, pazite, nije to ekskluziva nas ovdje na Balkanu, zapadnom Balkanu, kako god se zvali sad u ovo savremeno vrijeme, svuda u svijetu svako bježi od odgovornosti. Francuzi prije svega, radio sam sa njim. Ali, ukoliko ne postoji odgovornost, a do sada nemamo nikakav znak postojanja te odgovornosti, jednostavno nemate mehanizam kojim ćete, sad ružna je riječ, ali da ne tražim, primorati ljude da se ponašaju u skladu sa nekim regulativama. Pazite, svaki zakon je represivan. Svaki zakon ograničava. Ali su ljudi naučili vremenom da žive sa tim. Isto tako, kada vi napravite zakon o informacionoj bezbjednosti, iz toga proističu određeni akti, pravilnici i tako dalje, i oni moraju biti obavezni. Ljudi za sada olako shvataju cyber bezbjednost. Pa cyber bi prvo trebalo da bude deny all, pa tek onda sve ostalo. Cyber bezbjednost, pazite, evo sad jedno ovako pitanje kroz vrijeme i kroz iskustvo koje često ljudi sebi postavljaju, kaže to je cilj informacijone bezbjednosti, CISA u firmi, a kaže da zaustavi sve napade, nikakav problem. Daj da pogasimo sve napade, sigurno neće biti efekt. Nije to poenta. Poenta sektora za informacijonu bezbjednost, poenta postojanja toga je u stvari podizanje vrijednosti poslovanja. Zvuči čudno, ali pazite, kada vi imate jednu firmu koja obavlja svoju osnovnu funkciju poslovnu, pri čemu to obavlja još na bezbjedan način, ne mora firma da bude organizacija, njen rating raste, njena sposobnost da odgovori na bilo kakve promjene, na bilo kakve prijetnje, raste i ta firma postaje
kako da kažem, stabilne na tržištu. A recite mi, koliko su naše firme zaštićene, ajde da se ne zadržavamo samo na Crnoj Gori, nego generalno na regionu, pošto ste vi među većim distributerima cyber security rešenja ovde kod nas. Da li ste primetili neki porast u akviziciji takve opreme, vaših usluga i, da kažem, i vaših konkurenata i partnera? Da li se dešava neki spike, neki porast potražnje na ovom cyber security tržištu? Ne toliko veliki kao što bi se očekivalo iz novinskih natpisa. Znači, definitivno jeste to uzlazni trend, ali uzlazni trend je u svim nekim oblastima informacijalnih tehnologija i poslovni informacijni sistemi se unapređuju, isto tako sad unapređuju i sistemi bezbjednosti. Ono gdje bih vas samo malo korigovao je, mi ne isporučujemo proizvode, mi kao firma, sad ću malo onako da djelujem, Rešenja, da. direktor marketinga, isporučujemo rješenja. I to je također i slučaj većine firmi koje se bave informacionalnom bezbjednošću. Evo, igrom slučaja poznajem način funkcionisanja Čikoma i zaista samo mogu lijepe stvari da kažemo njima i jednostavno i oni se ljudi trude, ulažu, unapređuju. Jednostavno, kažem opet, tu i Mladen i ja možemo da vam opišemo, ali to bi opet zahtijevalo mnogo više vremena. Što je to? Što to znači negdje u praksi? Ajde ovako, najkraće možda. To znači da nismo kamion koji dođe i istovari vam onako opremu i kaže ovo ti je to, ajde da povežemo, puštimo u rad, naprotiv. Ajde da vidimo što to trenutno imaš. Koji su to problemi sa kojima se susrećemo. I najbolji način na koji da adresiramo taj problem. A usput ćemo obavezno da prođemo i proces obuke i kontinualne komunikacije, kontinualne saradnje. Razmjena informacija je veoma važna. Pazite sad, ovo je jedna onako nezgodna stvar da izjaviti. Razmjena informacija će nekada kaže, aha, pa tu se otkrivaju tajne. Pobogu, nas ne interesuju podaci naših klijenata. Mi ne želimo da imamo pristup podacima naših klijenata i naših korisnika i naših partnera. Nas interesuje kako da riješimo zajedničke probleme i za to nam nije potrebno da znamo koji je jedinstveni matični broj građanina, ne znam, u nekoj evidenciji u ministarstvu. I da li on ima kaznenu evidenciju u ministarstvu pravde. Da li ima određen broj transakcija u centralnoj banci Crne Gore. To je potpuno irelevantno. Jednostavno, ovdje su ljudi koji se bave informacijnim tehnologijama, zbog toga napominjemo, oni to razumiju. Kada izađete u javnost i pričamo, odmah dođe, sad će oni tamo da vide sve i svašta. Na kraju krajeva, i za to postoje model pristupa, i za to postoje adekvatne licence na nivou Crne Gore i jednostavno takav vid saradnje je neophodan, neophodno je mnogo jedan širi konsenzus, mnogo širi dijalog uopšte o unapređenju bezbjednosne infrastrukture Crne Gore, za unapređenju bezbjednosne kulture. Pazite, to su neka dva, da ih nazovemo treka. Bezbjednosna infrastruktura je nešto čime će se najvjerovatnije baviti Ministarstvo javne uprave i u budućnosti, u okviru državnih organa i u okviru kritične infrastrukture. Sa druge strane, imamo nešto što je također neophodno. Razgovarati sa ljudima, objasniti. Kao što je Mladen pričao, ovo za phishing, smishing, to SMS-ovi i tako dalje. Na koji način mi ljudima da objasnimo da nije svaki link dobar, ne treba na svaki link da se klikne, da se ode, da se vidi. Što meni se dešavalo da mi dođe supruga i kaže ima popust Adidas je bio, mislim u pitanju. Preko pogledaj pobogu, Adidas.sport ili ne znam šta. Ja takvih pitanja dobijam barem 2 puta dnevno. Tako je, ali pazite, sve to proces, ništa se preko noći nije završilo. Da, da li uopšte mi, da kažem, radimo, ali pre nego evo što nastavimo dalje, gospodin Mladen je hteo da se ubaci. Upravo je čovjek vezan za ovo, samo što to je jedan od vektora napada. Znači, jedan je vektor napada mail kada se neko napada.
Pa, Samo jedan. evo, ja sam prikazao malo pre na uvodu SMS poruka. Zbog toga smo. SMS poruku ste dobili Upravo od to. provajdera. Samo da se To je toliko često da ne Ja ih dobijam povjerovati. jednom nedeljno, takve poruke. od provajdera. Je li SMS? Da, Ko čuva SMS. Ko čuva tu infrastrukturu? Jel razumijete? Provider. Provajder, on vam je adresa. Znate kako, u bankarskom sistemu kaže, mi smo dobili ovaj SMS, od koga ste dobili? Pa kaže, od Telekom. Pa pitaj Telekom šta je s tim problemom. Znači, moramo da ne miješamo. Znači, da ne miješamo. Razni su vektori napada. Ostao sam dužan samo za onog malog iz Češke, pa me napomenite posle da objasnim. Tu ne volim da se ne dorečem. Razni su vektori napada. Opet vam pominjem, prije 12 godina, 12 godina, Bojana je prošle 12. Inače, ja sam imao dugu crnu kosu. Si ličio ga Bajagu? Na instruktor. Imali ste, ne znam da li znate, imali ste Lasi, one fleške, da li poznaje neko taj brend? Laci, mnogo lijepe fleške. Vjerujte mi, ne možeš da ih odoliš. Bacali smo fleške Laci sa kodovima ispred banke, na prvi sprat, drugi sprat, treći sprat banke, gdje je menadžment, da vidimo ko će od korisnika da ubaci tu flešku, iako je procedurama bilo zabranjeno bilo kakvo unošenje stranih ili prenosnih medijuma unutar sistema banke. Razumijete? A onda smo tokenizovali postoji razni načini da vi dignete awareness unutar firme. Stavljali smo plate menadžmenta, znate, svakog interesuju koliko je plata menadžera. Vjerujte mi, znate li šta je to je pakao. Znači, plate menadžmenta smo tokenizovali, imate, možete vi to da probate, funkcioniše. Canary token, besplatan. Skinete Wordov dokument, on je tokenizovan, ukucate podatke, stavite to negdje na šerovani folder unutar vaše firme, vidjet ćete koliko kolega se interesuje za te plate. I za malog Češkog, izvini, molim te što sam ti Teodor uzeo, a ti znaš, mi smo živa enciklopedija za ovu priču, toliko smo stari. Ono što su govorili mali iz Češke, molim vas, na tim vašim zaštitnim zidovima, firewallima, next generation firewallima i ostalim stvarima koje pratite sa određenim CM-om, SOC-om, G-SOC-om i ostalim stvarima, vidjet ćete određene adrese, određene države, ali ne mora da znači da su to oni. Zašto? Zato što haker prvu stvar koju uradi kad upali svoj napadački laptop, Proxy hopping. imate Kali Linux, imate ArcSight, Red Arch, imate Parrot. To su 3 koje su svakome dostupne. 3 alata, 3 operativna sistema. A onda radite na uružavanje tih operativnih sistema raznim softverima, skriptama. Lično ja imam preko 120 i nešto skripti za cijelu firmu. Da nađete šta god želite. Jednostavno je tako. Oni prvo što rade jeste promjene MAC adresu. To je prva stvar koju radi. Promijenim adresu svojeg mrežnog uređaja, a vi ste učili na fakultetima da je MAC adresa jedinstvena adresa jednog mrežnog uređaja. To je prva stvar koju promijene i stave sve nule. A onda upale proxy chainove. Jer znate šta su proxy, znate kako radi blockchain. Znate, vratno, čuli ste sad je moderno blockchain, kriptovalute. Ja sam svoju valutu kupio 2009. Pazite koliko je to godina, koliko sam star. Pazite, proxy chain. Sa jednog proksija na drugi, pa na treći, pa na četvrti i gubi mu se trag. Ne možete da ga nađete. Ne možete. Treba nam pomoć. Pomoć telka. Pomoć institucija koji su izviše nas, izviše naše države, koji će da nam kažu. Ministarstvo je, ja mislim, napravilo neku vezu ili sponu sa CIRT-ovima, je li tako, koliko znam. Prošli CIRT sajt je bio onako, ajde da kažem, zastareo. Ali evo, nešto vidimo da možete da prijavite incident. Upravo su to izvori. Imate izvor hrvatskog CIRT-a, slovenačkog CIRT-a, evo sad i ukrajinskog CIRT-a, zadnja novost, Edge, napad preko Edge-a, Edge browsera, zipovan file, 3 slike unutar njega, vi skinete sliku, ode vam cijeli sistem. Znači, to su stvari, edukacija koja treba da bude unutar firmi, znači unutar ministarstava. A ovo što se tiče običnih građanina, kako instaliraš antivirus, staviš ga na automatski, ali haker je taj koji otkine to automatski update. Znači, antivirus se provjerava svaki dan. Nemojte da vjerujete mašini. Mašina se restartuje, pali, gasi, stopira se servis. To radi haker.
morate znati i u to uputstvo samo dodajte i povremeno provjerite. Jer sam čitao. To je za građanstvo. Socijalne mreže. Čak možete i telko da zamolite, da u sklopu onih gledamo zadruge i one gluposti. Ubacite jedan kanal gdje će biti nešto o tome. I to je neki vid saradnje. Hvala, izvini, Pa evo, molim te, Teodore. Nikakav problem, kao što ja si sam... rekao. Ja se sve češće osjećam kao onaj ujak Albert, iz Mučki. Ja sam iza tebe. Ja sam baš... Ajde, da ne oduzimam više vrijeme. Jednostavno moja neka poruka, prije svega pohvale Dušanu i za učinjeno u proteklom periodu i moje zaista onako iskreno ohrabrenje da se nastavi tim putem i da se što više radi na edukaciji. Sad, u njegovom slučaju to je edukacija kadrova, svakako. U slučaju države opet da se uradi na neki nacionalni program podizanja bezbjednosne kulture. Pri čemu, ono što je vrlo bitno i u jednom i u drugom slučaju, to ne smije da bude obaveza. Ljudi teško prihvataju obaveze. To mora da postane navik. Pa upravo se o tome radi. Način za to je umjetnost. Kao što je nekada bilo balans teorije i prakse. Kako naći perfektan balans teorije i prakse. Tako je sada upravo to. Naći perfektan balans između funkcionalnosti i bezbjednosti. Bogu hvala, postoje na tržištu i firme, postoje i organizacije koje su vrlo otvorene za saradnju, za konsultacije, za kreiranje strategije, za na kraju krajeva programe, edukacije i tako dalje. Ja se samo nadam da ćemo u narednom tom periodu mnogo otvorenije i mnogo iskrenije sarađivati i zaista sam siguran da vrlo brzo Crna Gora može da postane, kako da kažemo, svetionik u regionu na kojega će se ugledati. Dovoljno je mala ta infrastruktura. Nadam se da će tako biti. Da može da se napravi kao jedan referentni model. Hvala vam puno, gospodine Teodore. I hvala na uključenju. Ono što bih ja samo dodao je da nikad ne možemo biti 100% bezbedni. Nikad se ne možemo zaštititi 100%. I da moramo konstantno raditi na unapređenju cyber bezbednosti, kako svoje, tako i firmi u kojima radimo, u obučavanju ljudi iz našeg okruženja, u prenošenju tog znanja koje posjedujemo, pa makar i laički nemoj kliknuti na svaki link. Naprimjer, pojedini od vas znaju, pre nego što nastavimo dalje, htio bih malo digresiju. Napisao sam blog jedan, pre ja mislim možda 2 godine na tu temu. Radio sam jedan mali socijalni eksperiment. Isto po principu SMS poruka. Napravio sam poruku koja je glasila vaša Facebook lozinka je kompromitovana, molimo vas kliknite na ovaj link. Naravno, link nije bio kao ovaj koji sam pokazao na početku ove prezentacije, već je link bio na veoma sličan Facebooku. Umjesto slova O je bila 0. Ne biste verovali koliko ljudi kliknulo na to. Ali poslao sam samo ljudima koje sam znao, koji su bili u mom imeniku. I to nije otišlo nigde, ali oko 80% ljudi iz imenika je kliknulo na link i ostavilo svoje podatke. Naravno, taj link je vodio na kloniranu Facebook login stranicu. Ja se izvinjavam se, ali sad zaista morat ću da vam oduzmem još par. Skoro je bila konferencija jedna u Beogradu. Onako bilo je zapanjujuće, radilo se o osiguravajućim društvima i onako panel, uglavnom prvo učesnici iz jedne velike osiguravajuće kuće kaže, evo mi smo sad napravili portal, ljudi ne moraju da dolaze u ove poslovnice, nego oni uloguju se, kaže, na portal, ostave nam tamo rezultate analiza i mi im refundiramo pare. Kome da ostavim rezultate analize? Ste vi normalni? To su medicinski osjetljiviji podaci, možda i najosjetljiviji podaci koji mogu da se vežu za lično. Znači, to shvatanje, jednostavno, znači već u samoj toj organizaciji ne postoji kultura. Nakon toga,
direktor kompanije koja je radila zdravstveni informacijani sistem. Kaže, evo mi smo pokušali da animiramo ljude da dijele sa nama što više podataka, ne bili mi to određenim algoritmima obrađivali i na osnovu toga unapređivali naše servise. I pazite sad primjer. Kaže, u Knez Mihajlovoj pitali smo ljude da li bi oni sa nama podijelili svoje medicinske kartone. Kaže, maltene 100% je bio rezultat. Ne. A kaže, a onda smo otišli na kliniku za onkologiju. I tamo svi bili za to. Pazite, prije svega to je krivično djelo. To je zloupotreba lica u određenom zdravstvenom stanju. To se radi na svim nivoima. Nije to pitanje samo nekog napadača koji hoće da to zloupotrebe. Što, na primjer, nisu pitali te ljude na onkologiji da li su spremni da podijele sadržaj SMS-ova koje razmenjuju. Ili možda svoje transakcije u banci. Naravno da bi ne. To je zloupotrebe i targetiranje lica u određenom problemu, odnosno iskorišćavanje njegovog trenutnog stanja, njegove trenutne slabosti. To je nešto što ne smije da se radi. Ne smije sa tog nivoa to da pređe. Imamo dovoljno napadača sa kojima treba da se izborimo, a ne da se borimo i sa našim korporativnim partnerima. 138 grupa. Hvala puno. Gospodine Stanko, htio bih sa vama da popričam iz, da kažem, red team ugla. Koji su to neki najčešći napadi, kako uopšte se izvršavaju ti napadi, pošto vi imate iskustva i sa bounty huntingom i bug huntingom, veoma slična tema. Također htio bih i malo da se nadovežem na ovu priču iz početka koju smo imali sa gospodinom Krkotićem vezano za napade na crnogorsku infrastrukturu, pa bih htio da čujem neka vaša mišljenja, viđenja i generalno da podelite sa nama neka vaša iskustva iz tog sveta. Naravno. A možda da dam prvo jedan kratak uvod u Bug Bounty, pošto Bug Bounty je isto malo drugačije od Red Teama i pokriva malo drugu sferu sigurnosti. Da, i sa Bug Bounty sam počeo da se bavim prije nekih 7-8 godina, tada je tek počela da me interesuje oblast security-a, ali nisam znao kako da krenem konkretno da se bavim sa tim, jer iako sam imao nekog iskustva, to je dosta iskustva inače u IT sektoru, nisam imao nikakvog iskustva praktičnog u security-u i sve sam mislio samo da mi neko da sajt njihov, da mi dozvoli malo da pročačkam i možda da nađem neki sigurnosti propusti, da tako možda steknem neko iskustvo. I onda sam čuo da u stvari postoje firme koje ne samo da će da daju dozvolu široj javnosti da čačka po njihovim sajtovima, nego da će čak i da plate nagradu ako se pronađe neki validan sigurnosni propust. I tako sam onda počeo. Znači imaju platforme, na primjer HackerOne ili Bugcrowd, koje su platforme gdje svaka firma može da registruje sebe kao da ima Bug Bounty program. Naravno, te platforme se plaćaju, ali neke firme hostuju svoje Bug Bounty programe na sopstvenim sajtovima, znači ne koriste HackerOne ili Bugcrowd za hostovanje. I kad sam počeo s tim da se bavim, mislim, moram reći da prvih par mjeseci bilo je dosta frustrirajuće, jer nije mi nikako išlo, znači nisam ništa uspijevao da pronalazim. I dosta je bilo frustrirajuće jer dosta uloženog rada je rezultiralo u 0 rezultata, znači nisam ništa nalazio i mislio sam možda mi je bolje da se bacim na developing ili nešto gdje ću znati kakve rezultate mogu da očekujem. Ali poslije nekih 2-3 mjeseca upornog rada počeo sam da pronalazim bugove na određene bug bounty programe, da dobijam određene nagrade i to je krenulo da ide sve bolje i bolje i mislim da nisam stigao ni pola godine da se bavim time, već mi je stigla ponuda od jedne firme da se preselim za Irsku u Dublin, da njima održavam njihov bug bounty program, znači da pređem na drugu stranu i da onda primam od hakera u stvari sigurnosne propuste koje im šalju toj firmi. Tako da sam imao sreću da vidim bug bounty sa jedne i sa druge
perspektive i sa strane hakera i sa strane organizacije koja... Sad, drago mi je zbog ovoga uvoda. Recite mi koliko je teško osmisliti i izvršiti hakerski upad u neku instituciju ili u privatnu firmu koja je malo veća, da kažem. Pa sad Pričamo generalno, sad nećemo da idemo, ne bi da idemo u detalje, jer tu ima dosta varijabli koje se... Da. Sve su firme različite i sve zavisi koliki im je attack surface, zavisi na kojem su nivou zrelosti što se tiče cyber security-a. I kad pominjamo bug bounty, mislim bug bounty ne rešava sve probleme sigurnosne jedne firme. Samo otkrivanje, taj deo pokriva. Da, bug bounty neće riješiti recimo kako reagujete na phishing mailove, što smo pominjali, neće riješiti kako reagujete na USB stikove koje neko ostavi. Bug bounty će vam riješiti da nađete sigurnosne propuste u vašim konkretno proizvodima koje imate, vašim web sajtovima. Sajtu, softveru i ostalo. To su najčešće web aplikacije, ali mislim ima i firmi Tesla, ima bug bounty program za svoje vozila, Nintendo ima bug bounty program za svoje konzole. Imamo za razne hardvere, mislim da je tu Google malo ispred svih, oni čak imaju za Play Store. Ako nađete bug u aplikaciji na Play Store-u koja ima više od 100 miliona downloada, ne mora da je Google-ova aplikacija, nego bilo čija aplikacija koja je znači toliko puta downloadovana, Google će da vam plati za taj bug koji ste našli. Znači bug bounty vam neće sve riješiti, čak i ako pogledamo što se tiče web aplikacija, ni tu vam sve ne rešava. Mislim, bug bounty je kao neka posljednja linija odbrane. Ona je samo jedna karika u lancu nekog životnog ciklusa aplikacije. Ali mislim da je jedna vrlo važna karika, jer ako vi dođete do toga da vam neki haker prijavi bug preko bug bounty programa, to znači da ste vi napravili mnogo grešaka prije toga. Znači počeo od možda obuke programera, preko code review-a, možda se postavlja pitanje zašto neki interni skeneri nisu to detektovali, zašto se nije našlo na pentestu. Zbog toga je jedna veoma važna karika. Zato sam vas i pitao malo da date uvod u celu ovu priču, jer kao što ste i sami rekli, bug bounty je maltene neka poslednja linija odbrane od raznoraznih hakerskih upada. Naravno, tu smo ograničeni na softvere, odnosno na web rešenja i na raznorazna aplikativna rešenja. Konkretno u ovom delu koji nas zanima, da se ne dotičemo dalje konzola i hardvera koji već su posebna tematika. Ali možete li mi reći nešto iz vaše perspektive kako funkcioniše generalno bilo kakav pokušaj proboja nekog softvera, nekog web sajta, u slučaju da kažem da hoćete da... Evo, mislim, mali scenario. Unajmila vas je neka firma da pokušate da otkrijete propuste na njihovoj platformi koja je izložena javnom internetu. Koja je, da kažem, vaša neka ta procedura i šta sve uključuje, počevši od social engineeringa pa zaključno sa, da kažem, hakerskim upadom, white hat metodom? Da. Pa svaki bug bounty program ima svoj određeni scope. Znači svaka firma definiše šta dozvoljava da im se testira, a šta možda ne želi da im bude testirano. Tako da što se tiče bug bounty perspektive, obično se ograničavam na taj neki scope, s tim što najviše volim bug bounty programe gdje je open scope, znači gdje kažu sve što imamo slobodno testirajte. Zbog toga što kad je otvoren scope, onda baš imam slobodu da pronalazim neke stvari koje su na internetu za koje možda ta firma nije znala da i kreativnost na maksimum. Da, jeste. Znači traže se IP adrese, IP skopovi, traže se domeni, traže se svi mogući poddomeni, onda se kreće da se skeniraju portovi na čitavoj toj listi i onda se gleda znači šta je
Da. Onda gleda se Data harvesting, data mining i ostalo. Da. Gleda se koja je IP adres ili domen koji izgleda najprimamljiviji da se počne od njega, da se traži i da se tu traže neki bagovi. Što se tiče onoga prethodno pitanja koliko je lako hakovati neku firmu, možda je najbolje poći na HackerOne, to je jedna od tih bug bounty platforma koje sam pomenuo. Neke firme se odlučuju da nakon što poprave bug, da objave znači, kompletnu istoriju buga, znači kako im je to prijavljeno, znači originalni report od hakera i kako su oni reagovali da to poprave. I ako pođete na HackerOne _hacktivity, možete da vidite znači od tih firmi koje objavljuju bugove, kako su ti bugovi izgledali, koliko su nagrađeni. I mislim da to je isto jedan dobar način da se uđe u tu čitavu tematiku, da vidite u stvari da se stekne neki osjećaj kako u stvari bugovi izgledaju i ima dosta bugova na tom hacktivity-u, tako da se stiče utisak da ako neko baš ciljano napada organizaciju, da nije problem naći. Pa ja sam vidio, čini mi se pre neki dan na HackerOne da trenutno ima aktivno oko 150 programa koji su sa objavljenom nagradom, ne računam vulnerability disclosure programe koji su zatvorenog tipa, kojih ima naravno mnogo više, ali znači čisto da bi svima malo bolje približio sliku koliko je ta stavka bitna većim firmama, znači bukvalno na HackerOne-u koliko sam mogao da vidim nalaze se sve veće firme uključujući Teslu i Victoria's Secret. Znači svi živi posvećuju pažnju cyber security-u i kolege kao što je Stanko su ključni ljudi koji rade bukvalno na otkrivanju svih tih propusta i na eventualno pomoći pri pronalaženju raznoraznih rešenja, pošto je jedan deo tih programa zahtjeva i da se, ispravite me ako grešim, i da se predlože proof of concept rešenja za otklanjanje tih problema. Ne radi se samo, ja sam otkrio problem, prijavio sam problem i ja ću da skupim nagradu. Pojedini programi zahtevaju i da se pruži proof of concept na osnovu čega se izrađuje kompletno rešenje za otklanjanje tih problema. Podijelio bih s vama, vidim među vama dosta mladih ljudi, vjerujem možda i to i znate, bilo je možda prije nekih pola godine, tako da sam zaboravio detalje, ali naletio je bio kroz YouTube članak vezano za bug bounty i radilo se o bug bounty u Google. I Google, kao što je rekao i kolega, ima redovan bug bounty i oni tamo i naglašavaju nagrade počinju, mislim, od $3.000 sa najvišom nagradom $35.000. Zavisno od toga kakvu vrstu buga otkrijete i oni su tamo specificirali za ova vrsta buga je 3.000 jer je minorni bug u pitanju, za ovu najveću vrstu je $35.000. I ovaj momak što je dobio nagradu $35.000, Google je imao i godišnju nagradu od plus $135.000 na vrh ovoga. I on je tu radio intervju, oni su ga iznenadili baš u taj intervju kad je on opisivao kako je došao do buga, a pojavili su se ljudi iz Google i rekli su mu dobio si prvu nagradu, još $135.000. I što je poenta, osim finansijskog aspekta koji je stvarno dobar i tu možete da vidite što je kolega rekao, ko su ljudi koji su dobijali nagrade, ko je dobio najviše nagrada, sve je to objavljeno na Google. Ja sam pokušao da vidim i ove izvještaje o čemu su pričali, kako su našli, međutim nisam došao do njih, ali momak je pričao iz Brazila inače, ili iz Portugala, zaboravio sam, vrlo mladi, poenta je bila da je on išao kroz Google-ovu dokumentaciju vezano za korištenje njihovog clouda i jednostavno je radio research, čitao je dokumentaciju, znači poenta je bila da je počeo da čita dokumentaciju kako funkcionišu sistemi, šta je dokumentovano i onda je našao na neke funkcije koje su izgledale isto kao funkcije koje su dokumentovane, ali samo je bio promijenjeno, stavljeno je 2 i nije bilo dokumentacije. Počeo da testira i počeo da dobija neke čudne odgovore. I onda je nastavio i na taj način i pronaša. I sam on kaže da
prvi put kad čita gradivo uopšte mu nije bilo jasno, treba da prođe neka 2-3 puta kroz isto štivo da bi počeo da fata kockice, kako kaže. A druga poenta je da on kaže prilikom toga istraživanja da je on samo scratch the surface u stvari koliko toga ima na Google i da je možda on samo prošao kroz nekih 5% od stvari koji se nalaze na Google, da 95% i dalje ne zna. To je bilo njegovo mišljenje vezano za to. Izvolite, Sanko. Da se ja nadovežem. Najveća nagrada za bug bounty je $620,000. Radi se o CV 2022. godine i vezane direktno za Android aplikaciju. To je to. Razlika između bug bounty-a i pen testa, pošto su mlada ekipa ovdje, neki su sa fakulteta, vidim, prepoznajem određene studente, razlika između pen testa i bug bounty-a, što bug bounty nije vremenski ograničen. To je jedna stvar. I imate nagrade. 20.000, 10.000, 5.000, zavisno koja je to korporacija. Vidite da mi pričamo ovdje o korporacijama koji su u Americi, koje su velike, koje imaju hiljade i hiljade zaposlenih. U Crnoj Gori, od velikih poslodavaca, vi biste imali državnu upravu i imali biste možda neke finansijske institucije, možda telko ili nešto tako. Kakve su nagrade, ja ne znam, ali da vam kažem za pen test. Pen test ulazi kod regulatora, je ušao u zakonu, u odlukama, da morate jednom godišnje da uradite pen test. Jednom godišnje. Finansijske institucije su u obavezi jednom godišnje da izvrše pen test. Kakav pen test imate? Imate black box, grey box, white box. Black box jer ne poznajete ništa, samo vam daju kabel. Grey box, znači daju vam mrežni kabel u određenoj kancelariji. Mi tražimo 2 laptopa da možemo da sjednemo, da ima klima, da možemo da sjedimo, da nam nije vruće, ali onda vam daju kabel i vi se nakačite na taj kabel i ostalo sve što možete da radite i da pronađete unutar te kompanije. Grey box jeste, ili siva, jeste da vam daju opseg IP adresa gdje napadate određeni opseg IP adresa. Dok white box vam daju sve. Bukvalno vam daju sve. Jedina stvar koju tražite u grey boxu, uvijek se preporučuje taj srednji nivo, grey boxu jeste jedno obično korisničko ime i lozinka za običnog korisnika. Znači, korisnika sa najmanjom privilegijom. I on je, da vam kažem, ograničen vremenski. I ograničen je resursima koje napadate. Dozvoljeno je sve, samo nije dozvoljeno da obalite te resurse. Znači, potpisujete sporazum o tajnosti i potpisujete sporazum gdje vi garantujete da nećete ništa iznijeti, da nećete oštetiti firmu. Obrisati i da morate javiti ako nađete neku ranjivost koja je u tom trenutku kritična da može svako da je iskoristi. Izvinjavam se. Samo da kažem, ovo je vrlo bitna razlika što je Mladen pomenuo između pentesta i bug bounty-a, ta vremenska ograničenost, jer kad sam još bio malo aktivniji što se tiče bug bounty-a kao haker, pravio sam skriptove koje kontinuirano nadgledaju infrastrukturu tih firmi koje testiram, jer je najvažnije da vi uhvatite neke stvari koje se tek pojavljuju kao nove u toj infrastrukturi. Ako se pojavi neka nova IP adresa, novi otvoreni portovi, neki novi domeni ili poddomeni, znači to su stvari koje su vam najzanimljivije. To je problem kod pen testova, što u stvari vi radite pen test za nedelju dana i to je to, znači nema tog kontinuiranog nadgledanja. Super. Ajde, ako mogu, Mladene, oprosti. Ajde, ja sam pričao dosta. Ne, nego samo, evo, vrlo interesantno i priče je ostalo, međutim, ajde da kažemo, sve te mogućnosti upada, odnosno exposure faktor, čuveni, je posljedica upravo nepridržavanja nekih procedura. Sada, ako pogledam, evo, kad pričamo o regulativama koje su važne, GDPR već je onako dugo u upotrebi. Jedna od osnova GDPR-a je security by design i security by default. Što nam kaže da od maltene prvog koraka u planiranju nekog
aplikativnog rješenja, infrastrukturnog rješenja, bilo čega u informacijnim tehnologijama, security mora da bude uključen. Naravno, znamo da to nije slučaj. Bude na kraju. I onda se desi da vi kažete, ok, sad, napravili ste propuste, tako. Koristili ste autentikacione mehanizme koji su zastareli. Ili na nepravilan način ste ih implementirali, mogu da budu zaobiđeni. Da oni kažu, daj sada pustimo, sad je vrlo bitno da to pustimo, pa ćemo kasnije da ispravljamo. Od toga nema ništa. Svako privremeno rješenje ima tendenciju da prelazi u stalno. Tačka. Sa druge strane, koordinacija, subordinacija su osnova dobrog funkcionisanja. Znači, ako imamo procedure, treba ih se pridržavati. Ukoliko neko daje primjer, ne znači da je zlonamjeran, znači da želi da unaprijedi nešto. Najgori slučaj je kada neko zna, a ne da primjer. Taj je zlonamjeran. Onaj ko priča o tome ima dobru namjeru. Kao kada vas neko kritikuje. Pazi, ja prije svega ne želim da budem okružen ljudima koji mi kažu da sam u pravu, u svakom slučaju. Jer zato što oni prave lošeg čovjeka od mene. Onaj ko mi kaže, slušaj, naporan si, brate, težak si čovjek. Vjeruj mi da mi mnogo bolje misli nego nešto mi pofermava non stop. Eto, toliko. Hvala Teodore. Ja bih sa ovim zaključio, osim ako nemate vi još šta da dodati ili ne znam da li ima neko pitanje za naše goste. Mi jedva čekamo neko pitanje. I ja. Evo ja imam konstataciju vezano za cyber napade, od kojih je prošlo prilično vremena. Zamjerka svih nas iz IT zajednice, ja gospodina poznajem, je što se sa IT zajednicom nisu podijelile iskustva. Nije se skrenula pažnja na bitne stvari koje treba da unaprijedimo, da naši sistemi budu bolje zaštićeni. To je neka opšta zamjerka. I nas i drugih. Mislim da je to onda neki portal razmjene iskustava, a i NIS2 direktiva to preporučuje da mi podijelimo. CISO u odnosu na bankarski sektor imaju neku razmjenu incidenata, dužni ste da obavijestite centralnu banku u slučaju da neki incident više katastrofalan ili da vi ne možete da izvršite business continuity. Ja mislim da je za državnu upravu business continuity broj jedan stvar i jačanje kadra. Ali bez business continuity nemate ništa. Znači, scenario prvi koji bih ja stavio Ministarstvo javne uprave, a neka bude najteži, gubitak svega, poslovne zgrade, svega. I iz toga ćete samo da naučite. Samo ćete da naučite. Ništa drugo. Pa evo, ajde, to možemo da podvedemo pod još jednu stavku ove evolucije cyber security. Jednostavno, i kada smo razgovarali sa kolegama iz Ministarstva javne uprave i uopšte iz državne uprave i tako dalje, znači sve je obavijeno nekim velom tajnosti. Ovo su tajni podaci i tako dalje. Još uvijek nemamo to poimanje što je zaista tajno, što nije. Ali polako, korak po korak, kažemo, to je sve proces. Ne može se preko noći napraviti jedan sistem bezbjednosti. Evoluirat će polako. Polako ćemo praviti baze znanja koje će biti dostupne, opet, zavisno od ranga, operaterima kritične infrastrukture, kompletno javnosti, privredi, samo državnim organima i tako dalje. Znači, to će polako evoluirati i ja bukvalno gledam to kroz tu prizmu. Evo imamo još jedno pitanje. Ja bih htio da pitam vas, gospodine Stanku, pošto imate, iskustva najviše u bug bounty-u i nekim hakerskim napadima i slično, ima i kolega Mladen kog sam razumio, ali samo da vas pitam recimo za to neko okruženje kada vi vršite napad, da li vi to radite na nekoj Linux mašini pa vi onda u tome tražite ili pravite neku skriptu na početku, ne znam, recimo neku Python skriptu ili nešto ako bi mogli malo o tome da mi približite, pošto ne znam, nikad nisam to na taj način radio, pa... Pretpostavljam da većina hakera koristi Kali Linux, ali ja nisam baš na toj strani, nego
Kod testiranja web aplikacije uglavnom koristim Burp Proxy, onaj alat, da, Burp Suite, da, koji sam instalirao na Windowsu i njega koristim da bi posmatrao saobraćaj između brauzera i backenda i onda tu gledam, znači šta mogu preko toga da uradim. Ali imam i u cloudu sam podigao jednu Ubuntu mašinu gdje sam pravio neke svoje skriptove za nadgledanje attack surface od organizacija koje testiram. Znači, to su neke skriptove koje se vrte svaki dan i javljaju mi na mail, recimo, ako se otvori neki novi port ili se pojavi neki novi poddomen. I pomoću tih skriptova sam onda sakupio jednu veliku bazu, da kažem, ciljeva i na to sve sam onda još dodao neke svoje, da kažem, alate za testiranje, na primjer, kad imam takvu bazu, da kažem, ciljeva, onda što mi god padne na pamet, recimo, šta bi se desilo da ja sad ubacim neki blind XSS payload u da kažem, referrer header i takav HTTP request pošaljem na 100.000 IP adresa ili targeta što imam. I to mi je uspjelo, recimo, javi mi se negdje u neku internu mrežu se to izvrši i znači, tako uspije. Neka mi je filozofija bila sada ako ja koristim alate koje svi koriste, vjerojatno ću imati iste rezultate, a kad se kod bug bounty-a nađu isti rezultati, onda se ne dobija novac. Tako da mi je, koliko god su mi loši moji alati, bitno je da su drugačiji od drugih alata. I onda, prva prijava se vrednuje. Da, jest. Samo htio bih da se nadovežem na ovaj deo. U slučaju testiranja, bilo da se radi o pen testingu ili o bug huntingu, o bug bounty. Alati su vam totalno nebitni. Možete da koristite custom alate koje vi pravite, ako imate veštinu da tako nešto napravite. Znanje, naravno, kreiranje takvih alata zahteva znanja iz nekoliko, da se tako izrazim, strukovnih oblasti. Ako hoćete da napadate mrežu po nekom pen testing ugovoru, morate da poznajete kako ta mreža funkcioniše. Šta se dešava na raznoraznim layerima te mreže? Ako hoćete da testirate neku aplikaciju ili bilo da je standalone aplikacija, bilo da se radi o web aplikaciji, onda morate da znate kako radi web server. Nije isto, evo ispravite me ako grešim, testirati Java aplikaciju koja radi na Tomcatu i neku React Native aplikaciju koju možete da stavite na Apache ili na Nginx server. Znači morate da imate predznanje. A što se tiče, to je što se tiče custom alata koje biste vi kreirali. Imate naravno Metasploit i, ne znam, Burp Suite, razne druge alate. Mislim, navodim samo primjera radi, to su alati koje mogu da se koriste bilo na VPS mašini koju podignete negde na cloudu, bilo na vašoj mašini, na Windowsu, Ubuntu, sve zavisi, znači alata je mali milion. Na vama je da odaberete kojom vrstom security-a, tog offensive security-a biste htjeli da se bavite, konkretno pričam vama i vašim kolegama, jer kao što su kolege rekle, pen testing i bounty ili bug hunting su dve različite stvari. Sad mi smo malo više uzeli priču za bug hunting, jer tu nam je gospodin Stanko koji može malo više da objasni o tome, ali ovo priča je mnogo opširna i evo mi smo već nekih sat i 40 minuta u ovoj priči i ja verujem 3 dana da pričamo da ne bismo rekli sve. Tako da ne znam, Mladene, vi ste htjeli još nešto da dodate? Puno je alata, puno open source alata, koristite što više open source ako nemate GitHub je drug. Da kupite. Napravite za sebe laboratoriju, lokalno na vašem računaru, ne trebaju vam pare ako imate operativni sistem, podignite hipervizor, ako imate Windows, ili podignite OpenBox, on je besplatan, jedan s drugim ne mogu da rade, 2 hipervizora na jednom računaru ne mogu da rade, ili jedan ili drugi. Spustite virtualne mašine, Linux, Windows, server 2019, najnovije verzije, stavite na njih antiviruse koje imate besplatno, isto,
stavite na njih EDR sisteme besplatne, stavite, evo ja ću vam preporučiti jedan, Vazduh, ne znam jeste kad čuli za njega, stavite ga, to je besplatno. Stavite Velocity Raptor, niste nikad čuli za to, ili neko čuo? To je forenzika računara, stavite ga, da ne pričam. Digo dva prsta, javio se. Ima li koji iz službe tu? To vam je za... Oni nas čekaju ispred. Dobro, svaki dan sam kod njih. Znači, Velocity Raptor, probajte. Samo je nebo granica. Imate Elasticsearch, Kibana, znači postavite besplatne sjeme. Znači, ako vježbate, srušite, podignite, povratite. Sve je praksa. Vjerujte mi, sve je praksa. 1000 sklekova, 1000 trbušnjaka. Kako govori jedan čuvac? 1000 sklekova. 1000 trbušnjaka. Znači, i tek onda, kada dobijete određeni rezultat na drugoj strani, na ovoj bijeloj ili plavoj strani, je tako? Imate čak i alate besplatne za red teaming, blue teaming. Framework koji bi valjalo da koristite je MitraTac framework. Imate njegov navigator. Napravite hipotezu, kažite, ja želim da uhvatim svakog korisnika koji otkuca na CMD-u ili PowerShellu, who am I, net user, net group, net administrator. Imate još 2 alata, Sharphound, Bluehound. Ali da vam ne pričam više da ako sami otkrijete nešto. Hvala vam puno svima. I ne zaboravite jednu stvar, ključni ste vi, alati su samo sredstvo. I još znači, alat je dobar onoliko dobro koliko ga vi upotrebljavate. I u odbrambenom i u ofenzivnom. I još jednu stvar, nemojte nikada da skenirate mreže ako nemate dozvolu za to. Eksplicitno, naravno. Jer je to krivično djelo. Isto tako, preporuka za sve, privatni sektor i javni sektor, postavite banere na vašim uređajima da djeca znaju ako su ušli unutar sistema, kod koga su ušli. Važe, hvala vam puno. Evo, gospodine Stanko, možete vi malo u tom delu da, pošto smo se osvrnuli na tu temu, gospodin Krkotić je već rekao da kažem, ne, pričali smo isto, ali verovatno, pošto smo pokrili dosta tema, a to se preklapa, verovatno niste baš dobro razumeli. Pričali smo o pozivu United State Departmenta i o njihovoj nagradi o 10 miliona. Pa možete nešto da kažem iz vašeg ugla da nam kažete kako bi to generalno trebalo da funkcioniše pronalaženje i da kažem osvajanje te nagrade, pošto široj javnosti uopšte nisu poznati takvi neki detalji, osim da se radi o nekoj famoznoj cifri sa mnogo nula. Da, pa vjerojatno ja nisam sad baš Skop ne postoji uopšte. Da. Mislim, poznat je, ali nije nama. Sad ja nisam sa detaljima upoznat, ali ovo što sam imao prilike da vidim, meni to izgleda da, mislim, to prvo da kažem da to nije bug bounty. Mislim, bug bounty je pronalaženje, nagrada za pronalaženje bugova kao neki proaktivni način da vi nađete bugove prije nego što to zli hakeri, da tako kažem, nađu. A ova nagrada, ako sam dobro vidio, je nagrada u cilju pronalaženja počinioca hakerskih napada koji su se desili i pretpostavljam da se takva nagrada, mislim kao što bi policija objavila nagradu u nekom slučaju kad... Da, ali ne, to je njihova, generalno njihov fond koji se odnosi na sve, ja mislim, NATO članice i kao pomoć u pronalaženju malicioznih upada, odnosno aktera malicioznih upada. Ali ono što je meni zanimalo je kako bi generalno to trebalo da funkcioniše. Znači, na stranu što je to United States, na stranu što je to Crna Gora, javna infrastruktura, na stranu što je totalno drugi skup. Znači, kako bi generalno trebalo da funkcioniše taj put
Znači, od objavljivanja buga, šta je to scope i generalno kako funkcioniše cela ta procedura iz nekog vašeg iskustva, pošto vi već ste osvajali nagrade, učestvovali ste na dosta tih bug bounty programa, čisto malo da date neko pojašnjenje na tu temu. Na temu baš nagrada za bug bounty. Generalno me zanima, čisto da malo pojasnimo tu temu. Mislim, u principu firma kad napravi bug bounty program, ona će objaviti koje su nagrade, zavisno od ozbiljnosti sigurnosnog propusta, i kad firma primi neku prijavu za bug, oni će provjeriti da li je to nešto što već su možda upoznati s tim, da li je uopšte validan bug. Ako je validan i ako nisu upoznati, oni će ti isplate nagradu. Zavisi kako koja firma, neka firma će prvo čekati da se ispravi propust, pa će onda isplatiti, neke će isplatiti prije nego što ispravi propust. Neke firme ni ne daju nagrade, nego će samo poslati možda majicu ili tako nešto. Znači, sve zavisi od firme do firme. Ali jako ključna stvar, ne znam da li ste primetili, Stanko uopšte nije spomenuo pronalaženje aktera. Znači, pri bug bounty i u ovakvim programima, znači, uopšte ključna stvar nije da pronađete aktera. Vaša ključna stvar je da otkrijete kako je došlo do nekog upada i eventualno da kreirate proof of concept, kako se zove to, da možda pomognete prilikom ispravljanja tog problema. Dok je ova priča o State Department, što je ponudio nagradu, tu se više, barem ja koliko vidim, je poziv da se neko otkuca, da se pronađe akter. Barem da kažem, onako generalno kako je napisan. Može. Evo, već me... Malo vjerojatno da ćemo uskoro naći krivca, da li na osnovu ovoga što do sad znamo i što može da se saopšti javnosti, znamo anatomiju tog napada, kako je se krenulo, koji je sistem bio kompromitovan i kuda se sve to proširilo. Znači, da li je kompromitovan bio domain controller ili change ili kako se upalo razne domene. Znamo tu kompletnu anatomiju napada, od inicijalnog vektora napada, kao i o tome da se radilo o i drugim malicioznim aktivnostima, ne samo koji su bili kontribucije, konkretno ovdje na ransomware, koji je onemogućio funkcionisanje sistema, ali detalje vezano za to koji su sistemi bili kompromitovani, kako je krenuo, to su ipak neki detalji koje ne možemo da objavimo sa javnošću. To je na onoj piramidi bola, onaj vrh. I Mandiant vam ima tu kategorizaciju, oni se kategorizuju po životinjama. Imate tamo pauke, imate tigrove, pande, medvjede. Imate ih dosta. Svaka 138 grupa, rekao sam vam, dao sam vam pravu adresu. Znači Mitratak framework, Detect framework. U Mitratak framework postoje tehnike, grupacija, prvo koji su to, koje tehnike koriste, koje tehnologije i kako napad sprovode. Ako sve taj... Da. Jeste, može i da imitira tog napadača. Tu imamo milioni kombinacija, ali generalno je poenta, ja sam rekao kako ćete. Znači, hipoteza, šta ja mogu da vidim, gdje to mogu da vidim, naročito se koncentrišite na DNS, na eksfiltraciju podataka preko DNS-a, znači kad je s druge strane neki korisnik koji je otvorio domensko ime negdje, a onda iz podatke vadi šifrirano kao poddomenska imena, heksadecimalno, i šalje što je legitimni zahtjev. Na drugoj strani upalite DNS u debug mod i čitate, on tamo ima, razumijemo se, vama se obraćam, ako ste ikad probali to, onda znate o čemu pričam. Na drugoj strani on izvlači te podatke, lagano. To je legitiman zahtjev. To je jedna stvar. Druga stvar je steganografija. Obratite pažnju na to, jer eksfiltracija podataka se vrši preko steganografije. Imate carriera. Carrier je
mora biti veći nego ono što nosi, znači magarac mora biti veći nego tovar koji stavite na njega, znači neće moći da ponese ništa, je li tako? Steganografija se maskira, ja sam baš danas prije ovoga ovdje pokazivao u jednoj banci na koji način se vrši eksfiltracija podataka preko slike. Znači, u mailu je slika, kad vi izbacite iz slike paket, u stvari su sve podaci koji su ukradeni, aj tako da kažem. Znači, napadom prikazujemo, podižemo svjesnost menadžmentu banke i to je jako pohvalno. Tako bi trebalo da gledate. Ali generalno morate imati dozvolu, nikad nemojte to da uradite, jer je to krivično djelo. Znači, uvijek gledajte da pomognete, ne da odmognete. Uvijek smo raspoloženi da pomažemo, naravno, evo imamo bug bounty, imamo ministarstvo, imamo ovdje masu inženjera, ja vidim i studente neke, imamo kolege sa posla. Vjerujte mi, nije ovo lagan posao, nije ni kora hleba lagana, puno se radi da bi došli do nekih, i non stop se uči, to je poenta, non stop, long life learning, eto toliko kao neka poruka. Važi. Hvala vam puno, hvala što ste uzeli učešće na ovom meetupu. Vama, dame i gospodo, hvala puno što ste prisustvovali. Ovim putem želim da vas pozdravim sve i da vas pozovem na jedno malo druženje koje smo organizovali sada posle ovoga meetupa. Hvala puno.